Kia ore te iwi e haere ake nei I te karare. Tērā tētahi kuia no rotorua e whakaputa ana I ōna mamaitanga. Whaimuri hoi te whakamahinga ōna me tōna moko kauai e Hobson's Pledge. Ki runga I warātau pānui e whakahe ana I ngā wāri Māori. Ko tā te Matariki Rangahau Cancer Symposium 2025 he whakawhaiti ho I ngā mātanga hauora Māori ki te wāhi kotahi. Kia toha rātau I o rātau whakaaro, I o rātau wheako me o rātau mātauranga. Nōna nahi nei I whakamaharatia e te huringa tau tahirau 25 I te parekuratanga o ngā uri o te whānau a Apanui I te awa o Motu. Kei ngā manu noho mātāra e puta noa I te motu nau mai anō ki te karare. Tērā tētahi kuia no rotorua ko Alan Tāmati te ingoa e whakaputa ana I ōna riri, I ōna mamaitanga, whaimuri hoi te whakamahinga ōna me tōna moko kauai e Hobson's Pledge, ki runga I warātau pānui e whakahe ana I ngā wāri Māori me te kore pātai kia aia I te tuatahi. I kōrero motu hake atu a Tāmati kia Aukaha News o tira kia te kawa paora. Hai ana te ngākau o tēnei kuia o Ngāti Pikiau me Ngāti Rongomai te kite ko tōna moko kauai e tūkino hiana. Still hurt, still angry. Bloody traumatizing. E tangi ngātahi ana, Alan Tāmati rāua ko tana mokopuna ānahera parata, te kite I tōna mata ki ngā papapānui o Hobson's Pledge. But you've got my moko kauai on display like this. It's not meant to be like this. You've got my moko puna tuarua. I feel angry. My nan shouldn't have to feel like this. She was already brought up in that generation that got real beaten out of them. And now she's having to go through this when all she does is fight for Māori. And they're using her image against her to promote an opposite view. I'm angry. Kauawhiawhia na te mokopuna I tōna kuia I te ata nei. That's my nan. That's not what she is, that's not who she is, that's not what she stands for. And I was researching, trying to figure out how we can stop it, because I knew my nan was asleep and she wasn't going to see it until she woke up. And I knew it was going to be mamai for her, so I needed to find out how to stop it, because I don't like seeing my nan like this. Anei tētehi o ngā papapānui ka tūpono ki te ai e te hapori o rotorua, kei te kokona o Lake me Fairy Springs Road. Ka puta I a Hobson's Pledge tēnei pānui I muri I tā rātau mātaki, I tā mātau pāho mataora me te mamai nui kua pā kei runga I te kuia. E ai ki a Hobson's Pledge I roto I tēnei pānui, kei te pauri rātau I tō rātau pānuitanga kua pā kino ki te tangata. E hara te rātā rātau I hihi ai. Miss got the wrong auntie, nan, Bessie, kuia. How can people do that? You chose the wrong nan to pick on. She's got so many mokos that love her and a whole iwi that backs her. Wrong nan, bro. Hasn't she been through enough? Has our people not been through enough? We have to wrongly obtain the images and use them
to promote your stupid, to put it nicely, message everywhere. When is enough enough? They didn't ask for my permission, no. Make sure you're enrolled. Vote. Get out there. E ai kia Hobson's Pledge, ko a ki rātou kia tango te kamupene papa pānui i ngā pānui nei. Te kawa paora, maukaha. Tuia ki tēnā pūrongo I hokona te whakāhua o Alan Tāmati I iStock. Engari I tōna tikanga me whakamahi mō ngā pūrongo anake a me mātua pātai. Nā te kore aro ki tērā kua tū te puehu. Hei tā Don Brash no te ropu Hobson's Pledge kia te karare. Ai marika ka tangohia e rātou aua pānui a kei te tuku whakapāha kia Tāmati me tōna whānau. Mo te mamaitanga I pā kia rātou. The photograph from a regular photography supplier, and we assumed, therefore, that we had the rights to use it. We have understand that the woman concerned is upset about that fact, and we're doing our best to contact her, and of course we'll apologise for her hurt. Hei tā Brash e kani a whea ana a Hobson's Pledge mo te hai tanga o te mana a ka ako rātou I tēnei tū a huatanga. Eki. Nā, kei te hono mai te kaikawe I te wāri Māori o te kaunihera o Kirikiriroa a Maria Huata ki tā tātou hōtaka I naenei. Ki te whakaputa I ona whakaaro ki tā Hobson's Pledge whakamahi I te kanohi o Alan Tāmati ki runga I warātou pānui whakahe I ngā wāri Māori. Maria, te tuahine, e mihi ana kia koe, he rawai hoki te ki te ia koe I tēnei rā. Tāua tātou. Tēnā koe. Hobson's Pledge e kare me tā rātou whakamahi whakāhua o te tahi wahine Māori ko Alan Tāmati te ingoa. Kia ke rātou ki te marea I roto I ngā hapori whakahengia ngā wāri Māori. He pēhea nei te nui o te kino ka pā ki te kaupapa o ngā wāri Māori I tēnei momo mahi a Tauraropu. I nā te nui o te kino ka pātu ki te Maria whānui I tēnei ki whakamahinga tinihanga tā tērā rōpū whakaiti tāminei I a tātou. Kaua ki a tātou anō a ngai Māori, ki a tātou a ngai tangata I tā rātou whakamahinga I te kanohi o tēnei ruruhi. Tuatai ake e tuku ana I te aroha nui ki aia, o tira ki tōna whānau, ki ngāna mokopuna e noho taumaha ana, e noho riri ana, e noho pouri ana I tēnei ki āhuatanga. Ko tā tātou, me matāra, me takatū, kia kaua tātou e noho hānea, nea me te whakaaro, ka korengi nei āhuatanga e puta I te mea koinei ngā rautaki a taua rōpuraka. Kare kore, ko tātou katoa te ao Māori a te tui ana I te korowai o te aroha. Hei uta mā tātou ki runga I te kuia me tōna whānau. Hea o kupu kōrero ki a Hobson's Pledge, hoi? Karekau ngā kukupu ki a rātou. Hei aha te whāngai I tauāhi. Ko tā tātou he tīnei I tauāhi. Ko tātou he whāngai I ngā kōrero e whakapiki ai tātou kia eki ki ngā taumata e tike e tika ana mo tātou katoa. Hei aha rātou. I tēnei wā nei e hoa ko koe te kaikawe I te tahi o ngā wāri Māori ki te kaunihera o Kirikiriroa. Engari, kei te whakataetai hoki koe I te tūranga o te kahika o Kirikiriroa me te wāri Māori anō rā hoki. Nā te aha koe I whakatū ai I tō ringa hei kahika o Kirikiriroa. He nui no atu tōku aroha mō tō tātou taone o Kirikiriroa, mō tō tātou awa o Waikato, waihoki ko ngai tangata e noho atu ana ki te taone nui o Kirikiriroa. Aha kua Māori mai, tauiwi mai, aha mai. I te hekenga o te kahika mea pola I tōna tūranga I whakarongi ai au, heka, ka reauti kite I tētehi, me he mea kua I tērā e pōti ana mo tētehi, kia tū hei rangatira whakahaere I tō tātou kaunihira, kareka he whiringa. E tuku ane ngā rā kōrero I runga I te whakaute, I runga I te aroha, nā reiro ko tāku e hihana kia tū
hei kanohi mo tātou katoa, kia kita e te iwi whānui. Me he mea e tai ana e Maria, ka tai e tātou katoa ngā tōmina te whakatinana ahakoa nui ahakoa rahi. Kaia tātou, kaia mātou ngā pukenga, ngā whiakoranga, kia taia te whāngai ki te whakapiki, ki te whakaora, ki te whakapakari i tō tātou hapori. Koia te kaupapa tino nui i tū ai au hei whakaki i tēnei turanga. Ka mutu e te tuahine ki te angitu tō whai i te tūranga o te kahika, me te tūmanako ia ka angitu tō whai i tērā tūranga. Engari, ki te angitu koe, ka tū koe hei kahika o kirikiri roa, hea ngā mahi tuatahi ka mahi e koe? Ko te mahi tuatahi, ko te whakakotahi ia tātou. Ko te āta tui ia māui kia katau. I te mea, koira te āhuatanga e āta tauwehewehe ana i a tātou, i roto i ngā whare whenei, ngā whare torangapu. Kua āta whakapauaka tia tātou ki tētehi momo whakapono. Ko tahi no te whakapono, ko te aroha tērā. Kai a tātou katoa he whānau, he tamariki, he mokopuna, he māma, he pāpa. Ngā tāngata e aroha nuiti ana e tātou. Nā reira, koira hei whāngai kia hei whakapono, hei whakawhenua ki roto i a tātou katoa ki reira āta whakarite ai, me pēwhia tātou e tutuki i te hiahia ki te āta rauhi manaki tiaki i te tangata. Kia puta e tātou katoa ki te ora. Ia hoa, anei te manawa e ka kapa atu nei i te whakahihi Māori kia koe me tō whai i te tūranga o te kahika. Ka ki te hoki i tō kanohi, ka whakaaro ake au ki tō whānau i tino manaki i a te manahau i au i te whare wānanga o Waikato. Koutou i a te poipoi i au ki te reo Māori, ka mihi kia koe, Maria, koutou ko tō whānau. Kia kaha kia mai i roto i tō whai i te tūranga o te kahika. Tēnā koe e te tuahine. E mihi nui ana, tēnā koe Scotty. Ka ti e te iwi kia haere tonu a tātou kaupapa i tēnei rā, no nanahi nei i whakamaharatia ai te huringa tau tahirau, 25 i te parekuratanga o ngā uri o te whānau āpanui i te awa o Motu. Te kauma ono ngā tamariki ko tahi te tāne, ko tahi hoki te wahine i Toromi i te tuarima o ngā rā o Ākuhata i te tau ko tahi mano i warau. I te tahuritanga o tō rātau waka, no rātau e whakawhiti ana i te awa i Maraenui ki o Maio, rā ki te kura. He tangi apukura ki te hunga i Parekuratia. Koia nei te rā whakamaumahara i te tekau māwaru tāngata i Tromi, i te awa o Motu i ngā tau ko tahi raurua te kaumārima ki Muri. E rangona ana i te nui o te aroha me te mama i rangona i o tātou Pākiki. I nā whānau tāheke mai i au a uri. Ano hoki nā rangata i maha, kia maharake ki a rātau i Toromi, i Parekura Nuitai, i roto i te awa o Motu. I te tau ko tahi mano i warau, te kaumā ono ngā tamariki, toko rua hoki ngā pakeke no Maraenui i Toromi. Ia rātau e whakawhiti ana i te awa o Motu ki te kura o Maio. Kare kau he kura motu hake mai i a Maraenui ki Hāwai. Nā reira ko tō tātou he tono atia o tātou uri ki tērā taha o te awa ki o Maia rāno. I reira e ka whakawhiti atu rātau i runga i te poti. Tau a waipuke tia tō tātou awa. Anā ka huripoki te waka, ka Toromi atu. Ka tau mai nei ki runga o Maraenui. Te whānuitanga o nā tamariki i whakawhiti atu i te awa o Motu i Parekura Nuitia. I reira ka tau pokiti ai ko te ingoa, te iwarau ki runga i tō tātou whare whakamaumahara. Tā mātou haramaitanga i runga i te pahi. Ka tae ki tokata, ka te tiro ki te mutu awa, heke ngā roi mata, i tēnei ata tonu, ko tahi raurua te kaumārima tau ki muri, kāri tō rātou pahi i tae ki te kura.
Tipu ki te waka, the babies didn't get there. This was before the bridges, before the safety ropes, but they were simply trying to get to school. The loss shook our people to its core. To honour those 18 lives, a child was born. After the tragedy of the name of 18, that child grew to become a man, a soldier, and he was my uncle. His full name was Herewini Eitini Gage. Toko ono noa iho ngā tūpāpaku I kite ake e maha ngā marama te roa o ngā tangihana e 5 tau I muri mai ka whakaungia e te kāwanatanga he pūtea hei hanga piriti. Tua atu te 5 tau rātau, whai muri te parekura nui kia homai he piriti, kia tūtaki ngā tahi ai taua ki te whānau anuku, kia hikina ki tēnei tapu, ko te mea I tino takahia atu te mana I roto I a tātou, ko tō rātau kari whakakanohi ai. Kari whakakanohi ai I o rātau he, ko tō rātau he tākoa mai nei ko atu. Ina he koha tunua. Ea tērā o te utu o te tangata. Ko wāmo o tātou rangatahi kia kawe ai I nei kaupapa. A koina tētai o nā kaupapa nui e pēnei ai te oranga nuitanga o tātou iwi. E pēnei ai te oranga nuitanga o tō tātou hāhi. Ai nai nei ka kawe atu I o tātou tamariki ki te anamata. He rangi kā tītia ki te pūmahara moa ke tonu. He roni Waikato, Pukaia. Ko tā te matariki a Rangahau Cancer Symposium rua mano rua te kaumārima he whakawhaiti ho I ngā kaiarahi Māori, kai Rangahau Māori me ngā mātanga hauora Māori ki te wāhi kotahi, kia toha rātou I o rātou whakaaro, I o rātou wheako, me o rātou mātauranga, kia ngā kau tapatahi ai rātou ki te hui ma te pukupuku iwi take o te ao, ka tū ki Aotearoa a te rātou. I haere a mārena mane ki te kuru tetenga nei, ki te whakarongo ki ngā kōrero, mō ngā rautaki ho o te wā. Hei āwhina I ngā whānau e pakangāna ki te wiriwiri ma te pukupuku nei. Hui ai e nei mātanga hauora Māori ki Waipapa Taumatarau, ki te torotoro I te huarahi e piki ai te manaakitanga te whānau I te mate pukupuku. This is our answer to the issues that we've been facing for a long time. If they're seen early enough, we can usually turn back the tide, but if they're not seen early enough, and so many of our people are not, then, kua mate at very young ages. Ana ko te aronga nui ki tēnei wānanga me pēhia te manaaki te whānau I roto tonu I te hāpuri. All our services were in a hospital campus, which was quite apart from the community. And what we're seeing at the same time coming from the community, especially with Whaia Lady Tureiti, is a strong call for presence of specialist services in the community, and that's what we've been trying to do as well. Koinei te whakaaro nui a Lady Tureiti me tōna whare haumaru, whare aro matawai kei te pokapū o te hapori e ki ana ko tā kiritu. For a long time, I have been speaking out about the fact that the government doesn't have all the answers, and they never will always have the answers. I think that they have a very important part to play, particularly in resourcing communities to look after themselves and communities to develop their own answers and own initiatives. Ka mate a ngai Māori whitu tau ki mua I te hunga karekau he toto Māori. Ana ko te mate pukupuku ki ngā pūkahu te tino take, e mate wawe ana a ngai Māori. We're coming along in the lung cancer realm as well. I'm linked in with Sue and her project to look at screening for lung cancer, especially amongst Māori, because lung cancer, #1 cancer killer really in Te Ao Māori. He rā roa mo te katoa, a ka haere tonu ngā whakapua ki tangatai noa ki te pō. To all those people that make and import really high quality coffee to Aotearoa, keep doing what you do because it helps us academics get through our conferences. Kia ora. Kei tēnei wānanga he whakarite I ngā rangahau nei hei tuari ki te ao, ki te hui ma te pukupuku take o te ao, hei te rātau. Mārena mane, te karere. Nō reira, hei muri ake I ngā whakatairanga. Kei te rere te pōhiri I te kura o Hato Tipene ki ngā kaipara rangatahi Māori putuno I Aotearoa kia kuhu ki tā rātou hōpuni riki, hōpuni whutupōro hoki.
Hoki mai anō ki te karere, kei te rere te pōhiri I te kura o hātō tīpene ki ngā kaipara rangatahi Māori puta no I te motu. Kia kuhu ki tā rātou hōpuni riki, hōpuni whutupōro hoki. Ko ngā rangatahi kei Wainganui I te 13 ki te 15 ngā tau, e aki hia ana kia haere ki te hōpuni nei, ka tū hei te 16 ki te 18 o ākuhata ki tīpene. I etahi wā, kāore ngā pū manawa me ngā pito mata o tēnā kokona o tēnā kokorutanga o te motu e kitea e whakawhanake hia rānei. Ko ia e tūnei tēnei hōpuni nei kia pārā wera nui te rere o te kupenga. E toru ngā rā o te hōpuni hai āwhina I ngā rangatahi nei kia kitea rātou, kia tohua pēr rātou e ngā karapu ngai o. Nā, ka whakahaere anō I te riki ki Wainganui ngā kapa ā whenua ki roto o Aotearoa I tēnei tau, e whā hoki ngā whakamātautau a te mutunga o tēnei tau nei. Ka apakanga ngā kiwi me ngā rarauhe kiwi kia hāmoa a te oketopa, e rua ngā tākoro kātū ki te pōkotahi. Ka whai wāhi hoki ngā kiwi ki te whakatika I tō rātou hingatanga I a tonga mā te piro kotahi I te rātau. Arā ka pakanga kia tonga ki te papa o ngā anawai I tāmaki makaurau a te noema. Obviously, the disappointment of last year is still hurting on us and a lot of the groups. So this is a physical game, and so international footy is the pinnacle of playing tough footy. Ka pakanga te kapa rarauhe kiwi ki ngā Jillaroos a te noema me te whāinga ia kia kapo ake rātou I te Ipu Pacific Cup I riro atu rā I o rātou hoariri no te rātaha o te tāhi mana I te rātou. Nō reire kare mā hei muri ake I te whakatāpoto ka tirohia ake ngā huarere o te wā nō reira. Kia mau mai, kia piri tonu mai. Ka ti hae tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Koe nā tā te karare I tēnei rā e mihi ana kia tau te Māori. Ko te reo, te take.